4 लाख रुपया स्पेंड केले ऑन अब्रॉड ट्रिप्स. कालच्या डिमांडाच्या भरान मागीर सोंपता म्हणसर ती टॉपिक त्या कडेन क्लॅरिफाय करून पावले ना. आय एम ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर की म्हाका रिकॉर्डाक मेळिल्ल्या प्रमाणे टोटल ताजे OSDचेर स्पेंड जाल्ले आयच्या तारखेन 6,50,075 रुपीज. आमचे ऑनरेबल MLA आल्दोनच्यान 1,04,00,000 जे ताणें सबस्टेन्शिएट केल्या ते टेबल ऑफ द हावस दवरचे नाल्यार आपली उतरां फाटल्यान घेवची. कित्याक एलिगेशन जे केलां इज व्हेरी सिरियस इन नेचर आनी ताज्या खातीर लेट हिम सबस्टेन्शिएट इट विथ वॉट एवर ही हॅज पुट येस्टरडे एज अ क्लेम बाय keeping the details on the table of the House, which we can definitely put it. Honorable Speaker, when I raised the demand, the charge of the OSD travelling, I said that travel expenditure was 1 crore and 4 lakhs and 1 crore and some other 90 lakhs or something. Because sir, I didn't. 1,04,00,000 ITB बर्लिनाची पूर्ण रोड शोचो ट्रिपीचो कॉस्ट. Exactly. That is 1,04,00,000 इज थंयचो वचपाचे, स्टॉल सेटअप करपाचे, लोक वचपाचे सगळे एक्सपेन्सीस. हाऊ कॅन इट बी नेम्ड इन द हाऊस that these expenses relate to Sean Mendes OSD tourism? It is related to the department cost, which involves every cost of the thing of I think participating the Honourable in the Minister event. should listen to my statement carefully. I have said very carefully, in the trip which has been taken for Berlin, the cost where he has gone is 1 crore 4 lakhs. Because sir, what he has gone, the media has carried, and he's categorically saying. Watch my thing. How I is don't Sean take Mendes by name, Speaker sir? तुम्ही एक काढचे ना जाल्यार ताका परत घेवपाक लावचे. कारण डिपार्टमेंटाचो कॉस्ट आय विल गो विथ इट, नॉट पर्सनल कॉस्ट.